ادھر کے تلائنی سر وائس فور مسنگ پرسن سے چیئرمین ماما قدیر بلوچ صاحب گوما گپو حال کا السلام علیکم واجہ. وعلیکم السلام. واجہ 22 منٹ وار ٹائم دیا گیا واسطہ شما چاہیے گوشتا انچما گندے کے یو کا کمیشن ہی بنے گئے جو بیگوہ مردمہ آیا نی بازیابی واسطہ انگا تک شما چاہیے گوشے کے انگا تک کوئی اطمینان بخش گامگی چی صورت بوتا جب یہ اطمینان بخش کمیٹی کمیشن نہیں یہ ایک فارمیٹی سے پورا کرے گی جو اسی بارہ ہم بات دے رہے ہیں درخواست آتا تھا ہائی کورٹ ہمیں فیصلہ دا کہ کمیشن صوبائی سربراہ پتا گوڑا صوبائی گورنمنٹ کے شو اسی بارہ سپریم کورٹ اپیل کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ بلوچستان نے آرڈر بحال کو اسی کے صوبائی گورنمنٹ فوری طور ایک کمیٹی جوڑ کرنے دیے شمارا لاپتہ افرادانی باروا اور ایشانی باروا کی ایشان ٹیچس کو تھا ٹیچس کا نگائنتے اور کی ملازم ہستا ایشانی چیز کرنا یا چیز کرنا ہوگا ایشانی سیلری تنخواہانی باروا شما فیصلہ پہ گانی تو امیدوار نیز کے اس طرح کے یہ ڈیسائیڈ پہ کرنا یا یہ فیصلہ پہ کرنا کہ ایشانی بروک کہیں بروک ہمارا اس طرح درست میڈیا ہم معلوم ہے منع ہم معلوم ہے حکومتہ ہم معلوم ہے کہ بروک کہیں بروکا درست جانا اگر من نام بگری ہم بیجا نہیں کہ ایجنسی ایشان برا سی ٹی ڈی برگائن تھے ایف سی برگائن تھے تو کسا 10 سال بوتا ہے کسا 18 سال بوتا ہے کسا 14 سال بوتا ہے ذاکر مجید بلوچ 16 سالیں ڈاکٹر دین محمد 16 سالیں غفور بلوچہ 16 سالیں گل محمد مری آ رہا منچو 18 سال بھی برا کسی نامہ منگری 60,000 مردم یہ وقت بیگواہاں بلوچستان بلوچ اور 20,000 کچا مصرف شدہ شام میں لیتا مرا نو یہ درستہ نہیں ڈیسائیڈ کرنا کہ شانی فیصلہ کریں یہ حکومت وسطہ نہیں اگر ایشانی مخلصیوں سے استا پورا مقتدر اقتدار والا ہمارے کے اصل مردوں سربراہ فوج یا آئی ایس آئی سربراہ ایشانی مسئلہ حل کو تکنا مرالی وطیق چھے کنک آئیں 4-12 ایشان کی چھپنا. اچھا وجہ جو کہ سردار اختر میں انگلے کمیشنہ ہم گوشو میں گونا ملاقات کو تگہتا آئیے بابت شما چی گوشے چی فیش رفت بود تنگا تک مینگل صاحب وطیق رپورٹ دا آئی کورٹ اسلام آباد دا تنگی اسی سرا ہم خاصے پیش رفت بوگا نہیں مینگل صاحب آئی کمیٹی کے ہستے ہفتی کے آئی رپورٹ ہے آدھاتاں کہ چسکنوں کہیں بروک کہیں جنوں کہیں اور ایشانی کئی کر رہا ہے دو چیزانا صاف لکھتا گا مرامی کا معلوم ہے لیکن دیما ایشانی گوشداروں یا اس کو نہ کستی ہنگتا ہمارا رپورٹ انچو یہ دیما کار کنگا یا کار بوگا نہیں اسی طرح. اچھا وجہ جو کہ سردار اختر میں انگلے سروکیائی کمیشن جوڑ بودتا گیا تھا تو یہ استی سردار اختر میں انگلے جند ہم ات کا گیا تھا شمیں کیمپا موجود بودتا گیا تھا اور شمیں گپو حال عشق تے شما چی تفصیلات آیا رداتے اور چی کمیشنے جوڑ بیا گا چی بد ای دورانا آیا کوئی مردم لاپتہ نہ بودتا جی اختر صاحب آتے دا وطی کمیٹی کو سجے مائی اور لواکینانی کو ملاقات کو لواکین ہر چی کے ایشانی مات گوار براس ہر چی کے ہستا تھا وقت ایشانی گپا اس کو تھا تقریر کو تھا یہ اولی کمیشن کہ کیمپا آتا اور لواکینانی کو ملاقات کو تھا اور مل لیتا وقت گوپان گوشت داشتا گا لیکن گپ ایسے کہ ہمارا کمیشن رن فلاہم چیز کنگائی بازیں اور لاش دور دے گا ہم باز بوتا یہ سلسلہ بند نہیں نہ پیسرا بند بوتا نہ انو بند بوتا نہ بوا گائیں یہ سلسلہ جاری ہے ہر وقت چیز کا نکائی چیز کا برگ ایشانی آستے. اچھا
वजन चुके शुमा वत तफसीलात दे गए थे कि सरदार अख्तर मेंगल वत चुके कमीशन सरबराई अगा ये मुलाकाताची पद हम मर्दम चिस्तकना गो बरक बुआ गया शियाची पद गुड़ा शुमा सरदार साहब गुना हाल हवाल कुता कि शे कमीशन कोई खासी फेशरफ्ती नियत कर मर्दम अंगतक चिस्तकनक भी आ गया। जी ना मैं तन की आई गो तफसीली गो गप अपने मुँह तक बचे के कोयटा नहीं आता आमोदा इस्लामाबाद आई और तफसीली गप के मर्दम बीबी गुड़ा टेलीफोन या शेयर नबी मर्दम मिनंदी या के कोयटा या मरोन इस्लामाबाद गुड़ा निंदी तफसील मालूम भी के चुमा चे रिपोर्ट दाते के आवानी चे जवाब भी शुमारा तन की बड़े हाल वाल नबूता ठीक बस मिनटवारा वजह वश न्यूज़ टाइम दिया के वास्ता वैस पर मिसिंग पर्सन से चेयरमैन मामा कदीर बलूच मैं गुने गपो हाल कन गया गपो हाल शुमा दिलगुश को चुके ये गुशगे कि यू का कमीशन बनती एक रिपोर्ट रवंती भले इसी सरे चोड़ी अमल दरामद नबूया गई कमीशन हम बने था मर्दम जानते कि अस्ति बाजी मर्दमे अंगत तक अस्ति चिस्तकनों को बरक बुआ गया और ईशानी बरूक गया भले एच बड़ी खासी फेशरफ न बने गए यो का मर्दमानी दब बंद करने के वास्ते कमीशन जुड़ कनक बुत बायदेशी सर अमल दरामद भी बीतते बाजियाब कनक भी बनते मर्दम के बाजी गस्तगी लाती अंची मर्दम हम अस्ता कि गस्तगी द्वास्ता 13 सालाची अगवा हाँ अंगतक आयनी हे चालवाल नीस्ती और कमीशन जोड़ बेगाची पद हम बाजी मर्दमी अंगतक चिस्त कनक बुआ गए।